Wewe na wewe. Kwa utaka baby ule ndo mkondwela yeye. Mzungu alikwesera hapo salary ni okondwa palipose. Nati? Nditu pa. Inesona ndino okondwa chikwa sono ni cheneke noti masewera sha. Kumanya kali Mr. Special ngo teta. Ai mwafumane muri chenesa imwe. Yes. Nanga isete vale mpangwe. Nanga imwe vale mbango. Insa nakati vale mbangwe. Chikuru mwanakazi ochena mnyuma. Enyana. Kwe nanga uri baby nango anapenda. Kumbali fike pamapanyaka hapo pali mnyaka palipo msakalo yake songo shimbire ngatole ngandwa. Kumanga chitevi. Mukumba ngatole. Tutetose. Oh. Dega kulisekeska. Ukatola kangini yombweni nimbe na iwe shukwa ngao. Kasi ndine mwanakazi wina tukone kutatose na. Nina so vintu vya material kwa ngati ni wonyaka patana mepera mbona naso ukaipo kazo mboma mtimba zika vitu na nimushitira tena wewe. Ya ngakatimba ni gas kumbane. Bakanga namkumanga samnyenge kwa. So ukuikanira kuti nileke kutakunyana kungana mabishi. Soma mshitavishi kwaloko mukumakaso ngeke parakazi nyake huko moti vanakazi chakweni wa mundu uleke ndibona kuti kula kulingini kunyane na tampanga ngini kula mbwe unaso mukuru tako yaye nati mukuru tako yaye chifuko bali tino ndi mafumu wake mara mukamba tutetose bali kuda chifuzo kutatose ivo cha salale bakweza ani ukoso mkumba msangireko chance yoti msangengera nakazi nyake imwe kuchifuzo utengetose baka tutatose swaka phala kuti pala akweza salale mbwe kuti vanakazi Manya ni na mafumu wane machomele kubeka nakazi para maonaka ndeni kulije kuluta uko aleka tinoseke hapa iwe na so mukunozeka ngwe yangu sikutatose nimkhalirani bangu chipuzika kuti mulutanye mweka mukuteki kauli muntu buni wechimemeza uzambika pambu kumphalirani zambika pambuni zeru mundu wayenera sanje bafumu wane so yo kulungwa kuti sai hata la papa sanje kulungwa kuti ola mulaine ya mlamulani yayi sono ke ndicho chitemwa icho mundu wakwenera kwa na sanje pa mwana rume wake so hapa pajumba pasanje na pajumba pasanje umtemwani twini yenya na iyo ina ndani kare ndani ngutema kwengevo upangapo hivyo ngeti so mwamboni lero maningana para ukakhala sono kukaya wamara 5 years maini 10 years ukakhala ukaya kwinkula kwa unga uchitroli ine ngweraso yayi ni pano pajoni vakuwera mayazi tuona nenge para masere ndiwe weka iwe ndiwe weka